ariko si mwe mwirirwa mutubwira hano ko imbere y'Imana twese turi kimwe tungana. Si imbere y'Imana turasumbana. Hari usumba undi? Kuki haboneka uza abwira abantu ati yewe ati jye nigeze ntya mu gitondo numva ijwi kandi ndamenya ngo niryo, atarambwira ngo Imana ibonekera wowe gusa, kubera iki kitabonekera n'abandi? Ubwo rero njye mbona kuri social media ukabona byanditse ngo nungu ibintu ngo bavuta abantu babiri leta itangiye gufunga ngo za church. Hagira umubaza atari ko abangwa ngo kengo nibyo ngo ntabwo zikwiye kuba ziriho ngo ariko ukuntu bazifunga cyose buvuga iki? Maze ibi ntibigira ikitangaza, ntibigira umukene, ntibigira umukire, ntibigira utagiye mu ishuri, ntibigira waminuje, bose baragenda mwese mukaba kimwe. Ubwo se twarozwe kungana iki? Twarozwe kungana iki? Ubu mwatanze impression nk'aho mu Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera, rurwanya amadini, rurwanya ibintu ubona biba byandikwa. Ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho mutera ubwoba, hariho mugira intimidation, wapi kabisa. Ibyo barabizi kandi mucishe make, mukora ibintu bizima bizwi, abantu bazima bakora, igihugu gishaka kwiyubaka gikora, society nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatobanga mukagaragura. Twagaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu bisa n'ibyo cyangwa biri hanyuma y'ibyo, ibyo birabareba, ntimuzabinzaneho ntabyo. Ba nyiri ibyo ngibyo mubibarekere. Murumva ibyo ntabwo niba mushaka guhangana muri ibyo mube mwiteguye, ariko genda iteguye. Ndabasuhuje mbahaye ikaze mu bivugwa ndetse n'ibyatangajwe amakuru hirya no hino. Izi ni ingingo z'ingenzi tugiye kuba twagarukaho mu buryo burambuye muri aya makuru yacu. Turababwira yuko insengero zisaga 154 za ADEPR zigiye kuba amateka mu Rwanda, naho Minisitiri Nduhungirehe yakuriye ingofero Israel Mbonyi wongeye kuzuza Beka Arena ku nshuro ya 4 mu mateka y'u Rwanda. Mu karere ka Rulindo umupadiri yaje kuba yafungura Kiliziya Gatolika mu buryo butemewe n'amategeko kuko yahagaritswe kubwo kutubahiriza ibisabwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Uyu mupadiri akarere ka Rulindo kaje kuba kamufata kamujyana mu kigo cy'inzererezi, ubu niho afungiye. Naho Kiliziya Gatolika umushumba wayo mu Rwanda Karidinali Kambanda yavuze ku isenyuka ry'ingo, atanga n'inama. Hanze y'u Rwanda turabwira yuko abaturage basaga ibihumbi n'ibihumbi baturutse hirya no hino muri Afurika bahuriye mu gihugu cya Ghana, aho baje kuba bajya muri kino gihugu nk'uko umugabo uhari w'umuhanuzi witwa Egebo Nowa avuga yuko Imana yamutegetse kubaka ubwato bunini busaga 8 cyangwa inguge kugira ngo buzarokore abatuye isi ku munsi w'imeruka kuri 25 z'uku kwezi. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi rero baje kwirara mu gihugu cya Ghana, aho
baje kuba bahahurira kugira ngo bazarokoke uyu munsi wo kuri 25 ibyahabereye n'amateka tuza kugarukaho. I Betelehemu ku ivuko rya Yesu bongeye kwizihiza Noheli nyuma y'imyaka 2. Mbahaye ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye, naho njyewe nitwa Emi, iyi yo ni Relative